Mu Rwanda hatangiye icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi itangiye. Uyu munsi witabiriwe n'abategetsi b'ibihugu baturutse hirya no hino ku isi. Harimo na Bill Clinton wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe Jenoside yari irimo iba. Umuhango wo kwibuka watangiriye ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi, aho Perezida Paul Kagame n'umufasha we bacanye urumuri rw'icyizere nk'ikimenyetso cyibutsa amateka yaranze u Rwanda, runatanga icyizere cy'ejo hazaza cyo kubaho. Uyu munsi ku cyumweru ubwo u Rwanda rwibuka imyaka 30 habaye Jenoside yakorewe Abatutsi, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko umuryango mpuzamahanga utakoze inshingano zawo kuri bose igihe Jenoside yabaga. Many of the countries represented here today also sent their sons and daughters to serve. Abanyamuryango b'ibihugu bahagarariwe hano uyu munsi nabo bohereje abahungu n'abakobwa babo mu Rwanda mu butumwa bw'amahoro. Abo basirikare ntibigeze batenguha u Rwanda, ahubwo umuryango mpuzamahanga niwo wadutengushye twese. Ese byaba byaravuye mu kudusuzugura cyangwa kubera ubugwari? Contempt or cowardice. Jenoside yakozwe iminsi 100 itwara ubuzima bw'abarenga 800. Kuva icyo gihe Perezida Paul Kagame wari uyoboye FPR birukanye ingabo z'igihugu z'icyo gihe bahagarika Jenoside. Nyuma y'imyaka 30 ishize ariko inkovu z'ibikomere byatewe n'aya mahano ziracyariho. Kuba rero umuryango mpuzamahanga urananiwe kugira icyo ukora muri ibi bihe Jenoside yakorwaga, bigaragara nk'ibyateje ikimwaro bamwe mu bashoboraga kuvuga rikijyana. Uyu munsi Emmanuel Macron, perezida w'Ubufaransa, yavuze ijambo ryasohowe n'ibiro ntaramakuru by'Ubufaransa AFP agira ati: Sur ce génocide, ce moment si important, cruel. Kuri Jenoside ibihe bikomeye by'ubugome byaranze amateka yanyu, ndizera ko navuze byose ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa gatanu 2021 ubwo twari kumwe. Nta jambo na rimwe nongeraho cyangwa ngo ngire ibyo nkuraho ku byo nababwiye icyo gihe. Nk'uko nabivuze, Ubufaransa bwemera ibyabaye kandi ndashimira Perezida Paul Kagame ko yabyakiriye kandi abikora mu rwego rwo kongera kugirana umubano mwiza w'ibihugu byacu. D'ouvrir une nouvelle page ensemble de notre relation. Kuwa kane w'iki cyumweru turangiza nibwo ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa byatangaje ko Emmanuel Macron muri 2021 yari yemeye ko igihugu cye kitakoze inshingano cyashoboraga gukora muri Jenoside. Ibiro bye icyo gihe byanatangaje ko Macron yateye intambwe, avuga ko Ubufaransa n'ibindi bihugu bifatanyabikorwa byo mu burengerazuba bw'isi n'ibindi byo muri Afurika byashoboraga kugira uruhare rugaragara bikora mu guhagarika Jenoside, ariko bikabura ubushake. Abategetsi b'Abafaransa bagaragaye muri uyu muhango wo kwibuka 30 ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Stéphane Séjourné n'umunyamabanga wa leta ushinzwe iby'inyanja Hervé Berville, uyu we yanavukiye mu Rwanda. Hari kandi na Nicolas Sarkozy wigeze kuyobora Ubufaransa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje intumwa ziyobowe n'uwahoze ari perezida w'icyo gihugu Bill Clinton. Ubwo Jenoside yakorwaga yari ku butegetsi, ariko nawe yananiwe kugira icyo akora ngo ayihagarike. Ku ruhande rw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, Moussa Faki Mahamat yavuze ko nta muntu n'umwe, yewe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, ushobora kwigira umwere kubera kutagira icyo yakoze igihe habaga Jenoside. Yagize ati: tugire ubutwari bwo kubyemera no kubiryozwa. Mu myaka 30 ishize u Rwanda rwageze kuri byinshi birimo kunga Abanyarwanda, ndetse inkiko nazo zakoze akazi gakomeye, ariko u Rwanda ruvuga ko hari abagize uruhare muri Jenoside batarashyikirizwa ubutabera. Benshi muri bo ruvuga ko bari mu bihugu bituranye nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.